Adugi Zaga, Changmum, Delhi, Yakanga, Ko law is financed by Delhi. Ko Akoy Chinjak Chiang financed by Delhi. Ha. Chokri financed by Delhi. This table is financed by Delhi. Sea cup ceramic financed by Delhi. Nang lily fruit financed by everything is financed by Delhi. Akoy Delhi Yakanga was not only Amit Shah order nate, Prime Minister order nate ba. This is the fault of 50 years of statehood where we have not developed anything politically. Akoy can develop from there, economically can develop from there. Nasi party masen moy hunna dana. Akoy na taoga Leingak semni. Akoy na taori peace porkani. Congress na vote kare na sulo se ko. It will take more than 2 years to bring peace. Matam mayam changgine ba kay no adi economically akoy yam tin down wili ba akoy people to people connection lagto is economy dei lagtam ne ba Congress ki chief minister am le re ga eta chengra yelaga lambi gra chalal poya do na te ko akoy is da tobung da akoy na changge hanjan ge haradi mi gi sida le ramba indigenous people to halagan bagi formula le edam ne ba sigi formula je kana na porok to no ha ga na First of all, akoy CSO ki di honori ngasi ju AK misawai korokta heng amuko akoy chat tore ada but is the political party doing their right job moi tawri braba only Leingak sem na ba hona ba amaga hunna ba aina sumain tawri sumain tawdra na hai ba hoi adubu lang da bagi khara lang mi kana basu lei last ta yenga kan di kari da lake hai kanda political parties jina manipur se yadre na hai kanda election na tawragadi election matam du da Anouba manipur people am doise akoy ki phiran jinani mayam akoy phiran je pai bi waiga hanjan election torogana akoy ki public cinema du yara chatkadra ba adu is mathakta amu manipur ai belam je kari no je political party amatana understand to belam na teba even Amit Shah is doing the litmus test man to je Jammu Kashmir da leramba nasai governor can say ngasai security ki oiba top brass to mana Jammu Kashmir ki matter do asomna kana to bodu maina Manipur to bodu di ai wakhan di ma ngam gadong man de ko even constitution 375 loi constitution emergency dam jela sunga moeba maram di Manipur le ba issue je akoi gi local people ki issue ne ba Kashmir issue je it's an international matter se Kashmir manung na tole ba la lo me am do a Pakistan de suicide tong na tharak pane ba akoi Manipur gi la lo je muthat ke ai ta di you have to find a way economically akoi sound ya moyen gadam ne akoi the liberal way ba thot pi tare akoi India gi mainland da changma matam da akoi bu adu gi dignity le changan tare ngasi akoi oja jing ai bi ri ba politically akoi politicians jing je NB jing je phajal la tambi Congress o ai di oja bi na ai bi ko aina kai gumba chief minister oi ta ga di ai center ri mo lo roi have se ma song ngam ba maram ma ke ngam moi da gi kai maram gi ngam moi da Manipur budget is something 24,000 something crore ka tane ko aduga he needs a lot of money to develop Manipur ko he will not win big maram manang amoy hai je man chief minister jai ngamoy hai je maram kem nate mana ne future da ore kada chief minister du gi lambi yat pi raga thamam bo di mangam ne ba du hana gi gamu nu tawram dram ni ne ko ma hana yaram dan to ne akoi se industry je one a Bangalore dolan mathon tara sa kan akoi ju tama thoi sa yar bane ado akoi pesa lei tam ni na phan lei tam ni na 10% bingam de ada loi on da raga ada loi no on da kan da state ki manung sida Chahi tara kutingi ILP issue, natraga mitop ki issue, natraga lam ki issue, natraga ningthau ki issue, any issue pukalakana ko state se sum follow chat le bese. Si jina mana pae sunga moy, aina pae sunga moy kanam dana moy. Si is a collective effort ama changi. Ain thamjani is a collective economical effort ama le rakanda politically akoi sound hoye dabani politically yanabala kadamni aduga politicians jingna mai magi jaga da phammaga ngasi Congress ki president na ngangbi matamda Cookie any home the Pamangang Virone, Akoi Sohraugine, BJP ki president, so Nakanda Cookie Chino, any home to the Pamalova, subtract indigenous people through their power, through Amit Shah, through Congress party president. Ha. Asom na salo to Sampur Sang, Unara Tola, and Asom the Fimiam for the Som de Unsalaga, no Masin Nuxino, when I am Aduna take Hoi Pamise. A coin Pamise, no in Nuxinari to Kaidano. No in Nuxina was a gato, a cois Yoroke, a coi a soil that no leader natro. Leader way that no in some topodo, a coi ilake have never. All this party have not given open invitation to all the cookie politicians. So let's come, a coi what is as law Pomzi, Haibagi, Yanavilla, you know, a coi Masin, Sida Hoina Urisaka and Waganda, Centenarium noises, a coi Maitegi group Sida. Maitegi politician nama tongan legraba Nagagi politician nama tongan legraba ade Cookie politician nama tongan legraganda center nama ya phamaganda akoi maraksida political division nama akoi public ta leidiba division je hosi politically akoi yam thin divided oye political division si kana na solve tongam doino hai ta de
party president sing magi constitution dui manung de leiba power do phasana exercise tawraga madugi oiba mifam party gi manung da oiba mifam kawraga na ngamgadam neba akoi kano ke haitare akoi gi president BJP party gi president hai basima akoi swa thajade baramdi akoi as a CSO ai swa thajade ai personal ko kai no haitade till that NBN Singhi chief minister oiringai matam dagi lanje horokpade yauna 2 persons who are holding the minister portfolio paina ko sakar leiringai manung duda akoi gi keno se BJP gi MLA mayam amana state ki division ji lauthorko matam da separate administration adu da hoi moi gi hili ya committee gi chief secretary tongan leidam ni secretary tongan le political demand ni ko madu assembly da house manung da agas house tak pham khana ba ya ko adu na tabida pura separate oina hoi oidri ba hoi wari chana roi khona ga mu le ba party has taken no action against such people ko aduga even atopa political parties moi gi leiba marak tu da single moi gi marak ta any tribe the sub tribe both of them even nagas ko moi marak ta khoi myam se punna phamina ra ganda apunma manipuri wakhalon da puba political party ama handa ki clan ji crisis ta u de aduna miyam na saudna marak ta masi paratam bigadam ni adu ta odam ni ala pa ngang se leise aduna ne aduna ai tamni di loisala ko dai na je ni di kai no ganda legang na sagar sembagi wari se Prime Minister Modi na lakanda no ida project suk pige nang sukloro election ju naksal e haire gadi adui mong dadi lengak se sembang ngam gibe but then will of the people and ko akoi gi praja gi apam bi matung in di lengak sembagi dream je kitang labna le hidra lakjage oza jakena oze habi ki ba ko union home minister na so jak handak Prime Minister Narendra Modi na choi taramothoi magna Prime Minister oina lengak lakpagi hoigi special interview piba amakakta union home minister na haikibani koigi crisis toga conflict toga leriba koigi full of ani sigi marakta yasenaba project for ba koi popular government sembagi matang se koigi khanaki ro habagi matang su phongdo kiba lermani but ngarang su koigi Vishnupur district Vishnupur gi AC gi MLA koi Govidas konthojam gi yumda MLA moi 13 koigi unakibagi former chief minister yaurakanam koi meeting tokibagi wafam sulare but ngasimakta so koigi BJP state president Sarda Devi na phongdokibada so koigi hauzik ki lairiba koigi peace hanjalaktabagi matang da utuga popular government am CM nabagi matang da so koigi hayeng se koi pung nga da koi meeting tokbagi wafam so phongdokiba lerapani kadai foba koigi yamna atuba matam da semakani ana thajabran chagan hana gi hamu adum hairaga same dana leibagi post dum tagadra kamai thamini gaza ase ai wakhan da digo I personal opinion hai ta ko maji kamai lege ganda Sada Devi gi BJP president gi statement je kitang change ta odi kha thaja ba ya ba hi mog la ka da male ba di kai no adi ngarang an je ngasi paper da ke no ma theng na ba ne ko ngasa gi naga MLA sing na moi barak ta ngasa kuki sing ga unaraga kuki MLA sing ga moi ga kari wari chana gi re khang de media to gi room ma amit sana sinare ga ha do chuma ma ga di ko if by chance chuma ma ga di madu gi step khara di lo budi le na lo ya ga adu ga legak se mai wafam ji di legak se ma do moi ring ngam moi chonga moi legak se ba baram di moi descendant okay ni ko moi si hojik le iba problem se kamai to ge da even Congress party suni ko ai je mai magi party level da lebak si ingdhan aba hona bagi room je kya kana ude ai da hoi parliament da kai da budi adagi court kai da mayam thengna ba ya ba thengnai ko adu ngasai gi ani ji gi media to gi hai da koi gi ngasai gi public ya na ba je kai no leader sing sin ya na ka public si ya na ka dam ne hoji kana no hu ka mi je paulen lal hu kyam ka mi ma masa kana MLA no wari bu ko adagi KPA gi MLA kya no ya se independent MLA kya no adagi BJP gi MLA kya lai then hoji Congress ki su masa gi hoiba vote ka ba ta ba tuan thamra ganda masa gi hoiba party gi manung da lai ba ki mi kya lai masa gi political establishment jina mana cool down je tawge khan ta ga di ko mana cool down tawge khal ga di CSO sing na thadari ba effort home ga kai ga wari sana khona to ise sigi sideline da su moi gi hoiba effort su khara udam ne ba akoi di sida maitai amtana natraga swaida laiba akoi gi kehani ko even lalo bu swai se ko lalo amtana BJP ki president na nang kuki wari sana ya roi de har moi ai wakhan ne even Congress ki president su har moi kuki kamu ga noi ga wari sana ya roi na step se kanana akoi gi ngasai gi sakar ma lengak ama leibini na lengak
amada tainabada honorable home minister natraga prime minister da khoina tainaba isi mahusane politically khoi tainabam topani madugi supreme power do moina pair leibane ko madugi oindi yam chummeba aduwa ngasa khoina haijeri na kaino aganda masigi potse community conflict ni ena yam toina pallaga ngasai akhoi gi sida leiba irei cha mayam ama ngasai khulai paijaruba matamdugi landu thengnana ba ko akhoi amlu torubagi blame adagi even leader khara dadi ai wakhanda CBI natraga NIA na mogi maming bo yauna inquiry tor ko so yawra mane bo se ko madu congress ki obe BJP obe subject to ke ai tare ma gi lejeri ba position du da ko hai ba position ji yenga ga na sa ye lenga ki halakpa natraga halakta bai mo ji kamai no uge ga na sa ye madugi do da khare hen involve to banupa mada khare hen involve to banupa do mai matak ta NIA case ka laga na nakana mada descendant kamu omna leitho ga mana to bodagi irang ji thoi ne na hai ba aduga thoiba irang thoine na silliba kamu ne hajeri kamu do namu moidi leba ki kemte yaudab ne moidi mai magi jaga chokri de phamma leibane kana bu wangang ge ga haiba ko ko yam proactive oiba watpa koi marakta ngai okay ni ko koi marakta proactively political party magi constitution gi manungda lelebak sida shanti porokna ba potune ba praja no uningi je lengak semba budi hoi praja pam de har hoi akoi lengak semba pami hosi yam wai akoi economically wai lambi phatte adagi akoi even thaba ingang na su wai mam de akoi je economically sound hoi ba per capita income yam phabalam na tab ni na sarkar gi funding me yam da yam depend to ni na akoi gi kendra gi MLA jing je natraga minister lei tab matam da akoi da madugi awab du di praja na chaithing je chapchan theng ne ba moi gi lengak semba power mongring natra power munna madugi wafam jona pura to an tang ga na ko Hajiki lengak aina semo yana sem giro yana highway maramji kaimnate hojiksu BJP gi manung da descendant party ani ohum lei ko hoji en biren singi group to amal leire adagi asomna kanda khitang ek to baga se example ma hijra ke se so mayam na Delhi chat toy tawra di kana gumba lengak sem dore kho tore se ngara nga adagi thongsom ra de sam gi maming je yam kan chali ko ji mare loina ko adagi ma Delhi de kau gre khot gre ga ma personal chali ra kari chali no di khang da ko adubo hojiki Congress ki kanona haibi dumaina ko ngai magi kari marum gi chali no ri khang da bida dum mayam na somna ganda social media matam nina viral wen base am toin toina mingon da praja da inkit pi sam toin taw ai tai ko kada ngai lengak semba haibu sidi public will the semba am na te moi mar ta yana ba ama tangai badana da kar we ko adagi drama se lengak sem ni haibagi drama se am toin taw ai asai gi manipur gi matang do so governor de changudana rahi ko kehani moi taraga kunmathoi ko moi kunmathoi ne habdo adu da su moi statement jing do hanjan yeng ta ga di madu so muka prime minister pi gi ba chithi dumak repeatedly governor da koi lengak sem jage piro lengak sem ba je vai sem dong de lengak sem ba bi lengak sem ba tara ga di party president na changa ga natraga governor na invite tor ka da ne mai leader je koi ama khal le na ko hai ba descendant group ani hum le se moi mayam na koi leader je si were ne have ngam capacity zu leite center na khoi da man leader were hare and highway capacity zu leite ngasi moina nungai ri se ngasi political kano se khoi gi political ilai thai tare ko hojike moina nungai se kai maram gi nungai ro ga na moi central political party oiram bagi nungai ba ma enjoy ban taw le re ba khoi di ngasi gi khoi di Delhi ne yar ko leader ma le dam ne khoi di mi masing do leijai adu taw jai ne ko but is the political party both parties all the parties not only both ko MPP NPP whosoever ko se NPF sune ko koi manipur se sagi manipur haiba lam sigi manung da NPF ki block ama chauna leiri bane ko why is NPF for example why is NPF silent why they are not trying to mediate or solve the current political crisis as moi tesum hangbiya then akoi sida Trinamool Congress ki block le ngoni Shiv Sena ki block le wari bu ko adagi se sidagi keno ki NPP ki block le ri ko si ma'am adagi akoi Manipur People's Party ki su block le ri why all these party have not given open invitation to all the cookie politicians ko so let's come akoi wari sa law phamje haibagi yana ba lakti se kai no akoi masen sida akoi na uri se kai no ganda center yam noi je akoi gi maitai gi group sida maitai gi politician ama tongan leiraba naga gi politician ama tongan leiraba ade cookie gi politician ama tongan leira ganda center na meya phama ganda akoi gi marak sida political division ama akoi public ta leiriba division je hosi politically akoi yam thin divided oeba political division ji kana na solve tongam doino hai ta ade party president jing sina magi constitution dui manung leiba power do phasana exercise tawraga madugi oiba mifam party gi manung da oiba mifam kawra kana ngam gadam neba akoi kano ke hai tare akoi gi president BJP party ki president hai basima akoi swa tha jade baramdi akoi as a CSO ai swa tha jade ai personal ko kai no ai ta di
till that N Biren Singh chief minister oiringai matam dagi lanje horokpada yauna 2 persons who are holding the minister portfolio paina ko sakar leiringai manung duda akoi gi keno se BJP gi MLA mayam amana state ki division ji lauthorko matam da separate administration adu da hoi moi gi hili committee gi chief secretary tongan legidam ni secretary tongan le political demand ni ko madu assembly da house manung da agas house tak pham khana ba yai ko adu na tabida pura separate oina hoi oidri ba hoi wari chana roi khona ga mu le ba party has taken no action against such people ko aduga even atopa political parties moi gi leiba marak tu da single moi gi marak da any tribe ama any tribe the sub tribe both of them even nagas ko moi marak ta khoi myam se punna phamina ra ganda apunma manipur gi wakhalon da puba political party ama handa ki clan ji crisis ta u de aduna miyam na saudna marak ta masi paratam bi gadam ni adu ta gadam ni ala pa ngang se leise aduna ne aduna ai tam ni di loisala ko dai na je ni di kai no ganda legang na sagar semgi wari se Prime Minister Modi na la kanda no ida project suk pige nang isuk loro nang suk loro election ju naksal e haire gadi adui mong da di lengak se sembang ngam gibe but then will of the people and ko akoi gi praja gi apam bi matung in di lengak sembagi dream je kitang labna le hidra ha bi jai sumain tam je ha ma game san thamikre ai mathang je koi gi chief minister da su adum statement se dum phudo ga lak panong ni sida koi gi BJP na hoje for the kana bu so koi gi personally or any party criticize to bu su leite BJP party already man focus se koi gi peace hanjalak na bagi matang se dumak mesida focus soraga le koi gi popular government sem na bagi matang so dum khodar ga dilai BJP gi side gi abadi leaders gi side gi ngasi fawdal phongdore ba statement sing se khodnari koi sem na ba khodari habi gi poching akta di oiba but koi gi exact mata mama na traga exact thabak tu makti lokhat phase u daba koi gi last 6-7 months de koi gi Kangluf ani gi marakta koi gi Iraq amata thoki da ba wafam ko su thami aduna peace restore tawra I have wafam su thami mase kadai fa ba thaja ba yai ikoi jiba bada koi leitat popi fuwala da koi gi low uba changu matam da koi gi militant sing na kaptharak padagi mi asok pan yaw khip su thengnara bani adu itara ga di peace restoring se karai da la ibano la traga karama makhal gi peace restoring no kamai thami ninga za peace restore to ko se BJP ka na to na te ko se BJP ka to na te masida MP sing gi oja bi mol gi mana kulau kong to mayam gi role su yauri ba wari bo ko BJP mathanda na peace restore to ne ha di madu restore to we ha ta de madu yab lan kane ba and Amit Shah na ngasi ulai ba seriousness PR lai ba wari bo ba so many things they public outrage CSO mayam gi role ko adagi ngasai gi public outrage sai da koi gi uncontrolled mob mayam du su ma koi gi su role yauri ne ngasai gi kani moina uliba sai gi Ehou gi model do ulam da ta yam kanna semning mai maram ani hum amana kaino ga na election naksalak pa paisa le ta ba MLA koi na oiram ni na nungte gi donation akoi mak da akoi United Committee Manipur ga amuko na June 18 silli je asi 35-40 lakh sang silli ba function ne ba je handak akoi gi state ki situation je kai ta ke da UCM gi June 18 amuko UCM gi mi gi lupa chama chani donation chap cha bu bazar mayai da bazar manung da police mayam na lupa cham pe di cham lo hai ga le ba adu da lupa cham du na sigi function je sin bangam bai capacity le ri bra where is all the fun gone what is the situation of the state CSO da paisa donation gi mata na thaja ba le ri bra public da kamai le ram doino CSO da le am da ta de akoi gi hoji ka do gi street vendor mayam ma sing hang lai si gi mayam je factor ne ba sagar sem ngam da be akoi Delhi ngai ba gi factor ne ba not only peace khakta na te ba peace ai poche akoi ga na ba ke so ai du mai na ko kano anti defection law su masing sura ba chong tho sem bi ai ba why ne and they are not chong de gi no ba chong mo matam da kuki ga akoi ga wari sana ba yaro have le bra ba akoi chong tho ga da moi ge mele moi gi tare ni pan tara ma thoi le do la akoi maitai gi ha gera noi na valley gi ha gera akoi le la guwahati da meeting am pham ja ka nan ting do no rama in tinga ka dro Mite lipun tinga dro UCM tinga dro more de le have Burma le have Narun mayam na doi wari sana bi yaro hai dro everybody has the same agenda Manipur kai da base koi agenda ne amida aduna adugi jaga adu changmangam Delhi ya ka ngai je kai no ko law is financed by Delhi ko akoi gi chinjak cheng financed by Delhi ha Chokri financed by Delhi, this table is financed by Delhi, C cup ceramic financed by Delhi, nang lily fruit financed by everything is financed by Delhi. Aduna koi Delhi gi akang ai base not only Amit Shah order na te Prime Minister gi order na te ba this is the fault of 50 years of statehood where we have not developed anything politically akoi can develop from there economically can develop from there ba ngasi party ma sen moi hunna dana akoi na tawga lengak sem ni akoi tawri peace por kani
Congress na vote kare na sulo se ko. It will take more than 2 years to bring peace. Matam mayam changgini ba kay no adi economically ako yam tin down wali ba koi people to people connection lakto is economy dei laktam ne ba Congress ki chief minister am le re ga eta chengra yelaga lambi gra chalal poya do na te ko akoi is the tobung da akoi na changge hanjan ge haradi mi gi sida le ramba indigenous people to halagan bagi formula le edam ne ba sigi formula je kanana porok to no ha kana first of all akoi CSO gi di honori ngasi ju ek misawai korotana heng amuko akoi chat tore ada but is the political party doing their right job moi tawri braba only lengak sem na hona ba amaga hunna ba aina sumain tawri sumain tawgadra na haiba hoi adu lang ba lang da bagi khara lang mi kana basu lei last yeng ga na di kari da la ke ha kanda political parties jina manipur se yadre na ha kanda election ma tawragadi election ma tamduda Anouba manipur people ngam doise akoi ki phiran jinani mayam akoi phiran je pai bi waraga hanjan election torogana akoi ki public sina madu yara chatkadra ba adu is mathakta amu manipur ai balam je kari no je political party amatana understand to balam na teba even Amit Shah is doing the litmus test ne man to je Jammu Kashmir da leramba nasagi governor kano se ngasagi security ki oiba top brass to mana Jammu Kashmir ki matter do asomna kana to bodu maina Manipur to bodu di ai wakhanda di ma ngam gado man de ko even constitution 375 loi constitution emergency dam jala sunga moeba maram di Manipur le ba issue je akoi gi local people ki issue ne ba Kashmir issue je it's an international matter se Kashmir manung da tole ba la lobo me am do a Pakistan de suicide tong no tharak bane ba akoi Manipur gi la lobo je mutat ke ai ta di you have to find a way economically akoi sound ya moen ga ne akoi de liberal way ba thot pi tare akoi India gi mainland da chang ma matam da akoi bu adu gi dignity le changan tare ngasi akoi oja jing ai bi ri ba politically akoi politicians jing je en biren jing je phajal la tambi Congress o ai di oja bi mona hai bi ko aina kai gumba chief minister oi ta ga di ai center ri mo lo roi have se ma song am moeba maram ma ke ngam moi da gi kai maram gi ngam moi da Manipur budget is something 24,000 something crore ka de ko aduga he needs a lot of money to develop Manipur ko he will not win big maram mananga moi hai je man chief minister jo ngam moi hai je maram ke na te mana ne future da ore kada chief minister du gi lambi ya pi raga thamam ba di ma ngam ne ba du hana gi gamu du tawram dram ni ne ko ma hana yaram gan to ne akoi se industry je one a Bangalore duran ma ton tara sa kan akoi ju tama thoi sa yar ba ne ado akoi pesa lei tam ni na phan lei tam ni na 10% bi ngam de ne ada loi on da raga ada de loi no on da kan da state ki manung sida chahi tara khutingi ILP issue natraga mitop ki issue natraga lam gi issue natraga ningthau gi issue any issue um pukala kana ko state se sum follow chat le beja si jina mana pai junga moi aina pai junga moi kanam dan ngam si is a collective effort ama changi ain tham jani je ko collective economical effort ama le kanda politically akoi sound ho gedabani politically yanabala kadamni aduga politicians jingna mai magi jaga da phammaga ngasi Congress ki president na ngangbi matam da Kuki ani ta phamma ngangbi ro ne akoi jo harau ne BJP ki president jo nakan de kuki chinao ani ta di phamma lo ba subtract indigenous people through their power through Amit Shah through Congress party president ha asom na salo ga chusampur sang unara thola kan da som da asom na phim yam phode som de ungchala kan noi masen nungsi no na haram do aduna te akoi pam je akoi pam je noi ne nungsi nari do kai dano noi ne nungsi na ba jaga do akoi ju yoroke akoi ga asoi ba leram ta noi leader na tro leader oi ta di noi ne chum thok pado akoi ilake ha ne ba adu chum thok pangam da ta ga di karai de lengak sem thano kana chief minister oi de no ai shmain tam jage okay yam zan tham bikre oja santana ai